ukanti abantu bavakalise izimvo zabo ngesisiganeko kwikhasi lethu le-WhatsApp. Ndikrokrela uba ngoku inoba ngoku kuyagwetywa ngoku sifikelele esiphelweni lelizwe ngoku. Soze kaloku suke kubhaqwe umntu emanzini abe loo manzi eselwa ngabantu. Ndingusiviwe Fokose eKapa eDelft. Kwaze kwabuhlungu umsakazi ukuthi kanti abantu ngempela izinhliziyo zabo zinjani. UNembeza sewashonaphi kubantu ube nesibindi umbulala umuntu uyomfaka ethankini la wazi khona ukuthi akazi ukutholakala nhlobo kalula kanti nawo lawona lamathanki lawa wavaleki kanti ukuthi avaleke thaqa ukuthi kungakwazi ukuthi umuntu aphose noma ngabe yini. Ndothuswa zindaba zento kubana ixesha lonke abantu bekhala ngezigulo nje kungenxa into kubana amanzi abawatyayo acengceleza phezulu kwamathamba abantu. Noko kiziphathamandla nabantu abaphehla amanzi ingase kukhe kuphandwe nobangela ukuba kubekho into ezinje. Msakazi abantu babulawe kangaka kanti nabo nje babantu lo muntu otholakele eshonile ethankini kubuhlungu kuthina amathanka dawavale thithaqa kuzongangena lutho phakathi. Siyaxhalabisa indaba ezulu hlobo ezenzekayo ingathi ke kungaphandwa kuzame kufumaneke abenzi bobububi babanjwe badibane nengalo yomthetho. Siphila kwixesha elibi kakhulu eligcwele inkohlakalo ingathi noThixo angasisiza kulento. Ndingusibusiso Mginqi waseDutywa eZundwane kodwa ngoku ndiseKenya.